Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de aytadi, "Fastaizu billah." Nur suresinin 30. ayeti. "Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum." Sadaqallahul azim. Peygamber Aleyhisselam'a Huday Teala aytadi. Peygamber Aleyhisselam ayt lil mu'minina, mu'minlar üçün aytqın, yaghudduna min absarihim, gözlerini kısışsın. Namahramga karışmasın. Mahram bolboğan ayalga karışmasın. Jap çoçun bolgan ayalga anın avratına, anın başka yerine karışmasın. Huday Teala Kur'an'da aytadi. Bu жерде ne dedi? Kul lil mu'minin. Peygamber Aleyhisselam mu'minlarga ayt dedi. Mu'minlarga ayt dedi. Musulmanlarga ayt dedi. Demiş sizlerge buyruk boldu da. Kul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Peygamber Aleyhisselam aytqın, mu'minlar üçün, musulmanlar sizlerge bardığınızga aytadi. Mu'minmiz alhamdulillah. İmanımız var, alhamdulillah baş көтере алабыз. Эми бизге Кудай Таала буйрук берип атат, көздөрүнү намахрамдан тошсун dedi. Бирөө айтат, бир дамла айтат, мага дейт бир карыган бир аксакал келди, мага дамла дейт, менин балам үйлөндү, тойдун бузулуп кетишине аз калды дейт. Эмне болду десем, балам той боло турган эле, тоюн белгиледик дейт. Той болду, анан тойго барды дейт. Кадимгидей неме кылып, тойго кыздын үйүнө кыз алып келгенде кетти балам, күйөө бала. Неберем дейт. Анан барып, bir malda bir iki saatten kaytıp geldi, kelin yok. Anan gelüyle, ben üylönmeyim de başladı. Atası geldi. Anday kılam, mınday kılam, tutunuz çağın ayak ver desem, yok ben, ne kılsan artık da ben üylönmeyim dedi, deyip bayağı kılam. Anam men barıp aytım, ne oldu sana, nege üylönmeydi atına çoğun atası aytты. Dese, ata deyip, men deyip, bardım, kıskası bu kızga üylönmeyim dedi. Ne için üylönmeysin dese, sebep o, cınağınday, artist köyünün kıskası, şol kelinlerinin köyünün. Hem bardıq жаштар кийип атат го бул нерсени дедим. Бардық жаштар адатта заман ушундай болуп атат го дедим. Десем, жанагы айтып атат, чоң ата, мен тойдон канча күн мурда кыз менен жолукканда айткан элем. Эмнени? Фата кийбейсиң деп экөөбүз келишкен элек. Жакшына мусулмандар катары той болот, мусулмандардай күйөөгө чыгасың мага деп айткан элем. Эмне үчүн десем, себеп дейт, чоң ата мен бир тойго бир достор менен катышып калдым дейт. Бир тойго катыштым, ал тойго катышсам, жанагы досубуздун кызы, то есть аялы Bula turgan ayarlar. Kol açık, kökröktör açık, moyunlar açık, kıskası hazır kiyingen kiyimde kiyip çıkan dedi. Anan deyip, dostumuz menen jana kelin andayra uzanakta turar deyip, dostlarımız 2-3 dostlarımız meyre turabız deyip, dostlarımızdan biri aytты deyip. Vay, ona o kızdın denesinin appaktığını deyip aytты deyip. Bir oşol kızdı kucaktasam, bir oşol kızdı bir canıma alsam, bir maza kılsam deyip, arzu kıldı deyip yaktağı deyip. Çoğun ata deyip, men oşol nerseni körüp durup, oşol dostlar, oşol kız egerde denesi açık bolsa, al bu yaktagı dostlar aga şahvat nazar menen karayt eкен. Anam men kantip aga üylönöm deydi. Mana erkek mынандай болот, musulman mынандай болот. Namuslu musulman mынандай болот. Бирилүү musulman mынандай болот. Аялын кызганга musulman mынандай болот. İt sıfat эмес, жок дегенде ат sıfat болгон musulman mынандай болот. Себеби itтерге бара бер. Калаганына бара бер. Бирок атта дагы ошол кызганыч деген сыпат бар. Эмне сыпат? Эгер бир үйүргө бир атты койсоңуз, ал жанын берсе берет, бирок аял жанагы үйүргөгө жылдардын эч кимисин бербейт. Жок дегенде ат сыпат болгон мусулмандар мындай болот. Биз мусулманбызбы? Аялың сенин махрамыңа алып аткан аялың. Биз никеде айтылат, билесиздер. Паланчы кызы паланчы, өзүңө паланчы болуп паланчыга тапшырдыңбы десе, ооба тапшырдым, багыштадым дейт. Бул эмне деген? Эмнени багыштайт ал? Men iki dünya baktılılığımı, ömrümdü, takdirimi, жақсы жаман күндөрүмдү, бейишимди, тозогумду ушул инсанга багыштадым деген сөз. Сизге бүт бардыгын багыштап алдыңыз. Анан бардык дүнүйөсүнү, жакшылык, жамандык, кыскасы бактылуулугун сизге багыштаган кызды анан алып келип аткан мезгилде ар кимге көз кылып, ар кимди ага каратып, ар кимге шахват назар менен каратып турган алып келсек, анан сиз кандай эркексиз? Dağın başlı götürüp жүрөбүз. Men erkekmin, men musulmanмын, men kırgızмын деп. Намыс керек да бизге. Намыс керек. Кыздар кор болтат, аялдар кор болтат. Аялыбызды, чоочун эркектер, көчөдөгү башка эркектер сиздин махрамыңызга алган аялыңызды шахват назар менен карап атат. Анан сиз дагы эркекмин деп башты көтөрүп жүрөсүз. Уят бул нерсе. Наудубилlah, Кудай сактасын. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullah.